Halo teman-teman, Rinjani Arunika mau beresin ondel-ondelnya nih. Dia lagi berantakan ondel-ondelnya, mau diberesin sama Rinjani Arunika. Tuh mau dijejer-jejerin seperti itu. Nanti kita hitung sama-sama yuk ondel-ondelnya yuk, ada berapa jajannya. Ya nanti kita hitung sama-sama ya ondel-ondelnya ya. Jadi ada berapa ya. Nih tuh ada ondel-ondel yang gedenya juga. Tuh jadi ada berapa Jan ondel-ondelnya Jan. Nih ada ondel-ondel boneka nih. Tuh namanya tuh Rinjani Arunika. Bukan. Terus ini apa? Ondel-ondel ya. Jan kita hitung yuk ondel-ondelnya yuk. Yuk Jan. Jadi kita hitung dulu ya ondel-ondelnya yuk. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 8. Jadi ada 8 teman-teman. Jajannya ondel-ondelnya ini jadi ada 8 ya. 2, 3, 4 ya jatuh lagi. 4, 5, 6, 7, 8 ya dek. Jadi ada 8 ya. Jan beresin lagi Jan ondel-ondelnya Jan kayak tadi Jan. Jan nih. Beresin lagi dong ondel-ondelnya dong. Ya kayak tadi. Jan. Jan lagi main sama ondel-ondelnya tuh. Seru ya dek, main sama ondel-ondel ya dek. Iya. Kamu diriin lagi dek sampai rapi. Terus ya. Tuh ondel-ondelnya sampingnya babe. Tuh ondel-ondel babe. Tuh jadi lagi ngerapiin ondel-ondelnya tuh. Nih 2 lagi ya. Iya beresin, bisa kamu beresinnya. Ya jatuh lagi. Gimana sih kamu? Mau ayah bantuin nggak? Mau ya? Jatuh lagi. Bantuin. Oke, ayah bantuin ya. Nih gini nih tuh. Nih satu lagi nih. Di sana. Iya, di pojok. Sudah rapi? Udah, udah rapi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Kiss bye dek, kiss bye, kiss bye.